닉. 예. 2월에 시작되는 새 학기 들어서 이렇게 처음 만나 뵙게 되는 것 같습니다. За 2 дугаар сараас эхлээд нөгөө 2 дугаар семестрийн эхлээд анх удаа уулзж байх шиг байна. 예, 모두들 학교 생활 잘하고 계시죠? Бүгдээрээ сургууль дээрээ сайн байцгааж байгаа эзтэй? 학교 생활을 그렇게 잘하고 있지 못하는 것 같고. 네, сургууль дээрээ нэг л сайн байж чадахгүй байгаа бол та тий. 신앙 생활은 잘하고 계시죠? Итгэлийн амьдралаараа сайн амьдарцгааж байгаа юу? 신앙 생활은 꼭 잘해야 되는데. Итгэлийн амьдралаараа бол та зайлшгүй сайн амьдрах ёстой доо. 그래요. 다 마음으로 대답하셨다 생각합니다. За ямар ч гэсэн бүгдээрээ зүрх сэтгэл дотроо хариулсан байхаа гэж бодож байна. 여러 가지 바쁘고 어려운 가운데서도 신앙생활 열심히 하시는 우리 청년들 그리고 대학생들에게 항상 감사의 인사를 드리고요. Тэгэхээр үргэлжил одоо бүхэл төрлийн ямар нэгэн шалтгаанаар бүгдээрээ л дор бүрнээ завгүй одоо амьдарч байгаа шүү дээ. Оюутан бус бүхий залуучууд маань ч гэсэн тэгсэн ч гэсэн бүгдэнд нь их баярлаж байгаа. 정말 마지막 때 우리가 더욱 깨어서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살다가 주님을 만났으면 좋겠습니다. Тэгэхээр үнэхээр төгсгөлийн цаг үед бүгдээрээ илүү сэргэг байгаад эзнийг баярлуулан амьдарч байгаад эзэнтэйгээ уулзуулах сайхан байх. 그래서 지금의 이 모습을 이 믿음을 주님 오시는 날까지
잘 지켜가셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр яг одоогийнхоо энэ дүр төрхөө энэхүү итгэлээ эзнийг ирэх өдөр хүртэл илүү сайн сахин хамгаалж амьдраасайгаа өсөж байна. 네, 저희가 한 마음으로 대학부 집회를 준비하고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн нэг зүрх сэтгэлээр оюутныхаа Библийн семинарт бэлтэж байгаа. 오늘 말씀을 통해서 또 어떠한 모습으로 어떠한 마음으로 준비해야 될지를 조금 더 자세히 알아보면서 하나님의 뜻을 알아가면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулаад ямар дүр төрх байр байдлаар энэхүү семинартаа хэрхэн бэлдэх ёстой вэ? Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг үгээр дамжуулан хамтдаа сурж үзье. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хариулаад нэгүслэр дүүрэн бялхан бурхан минь талархаж байна. 예수님이 다시 오시기가 가까운 때에 저희를 구원하여 주시고 또한 몸된 교회 안에 거할 수 있음을 감사드립니다. Есүсийн дахин залран ирэх ойрцон төгсгөлийн цаг үед бид бүхнийг аварч өгөөд бий болох чуулган дотроо амьдарч чадхаар тусалж байгаа талархаж байна. 더욱 깨어서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시고 Илүү сэргэг байгаад эзэн таныг баярлуулан амьдарч чадхаа тусалж өгнө. 주님의 마음을 품고 한 영혼에게라도 더 복음을 전하는 저희들이 되도록 인도하여 주옵소서. Эзэн таны зүрх сэтгэлийг өвөртлөөд нэг сүнсэнд жолоо сайн мэдээг хүргэж чадах хүмүүс болоход туслаарай. 오늘 말씀과 교제를 통해서 우리의 마음이 더욱 주님께로 향할 수 있도록 도와주시고 Өнөөдрийн үг болоод нөхөрлөөр дамжуулан бид бүгдийн зүрх сэтгэл илүү эзэн тань руу чиглэхэд туслаарай. 주님 안에서 우리의 마음이 하나가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Эзэн таны дотор бид бүгдийн зүрх сэтгэл нэг болж чадхад туслаарай. 모든 시간을 주님의 은혜의 손길에 의지합니다. Бүхэл цагийг эзэн таны инэрэнгүй мутарт даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예. 죄송합니다. 제가 마이크를 꺼놨네요. Уучлаарай, мик унтраасан байсан байна. 예. 사사기 성경 7장을 찾겠습니다. За шүүгчд 7-г харъя. 사사기 7장 Шүүгчд 7 1절에서 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 사사기 7장 1절에서 3절 Шүүгчд 7-гийн 1-ээс 3 예, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Дараа нь Ерубаал буюу Гедеон болон түүний хамт байсан бүх ард олон эртлэн босож Хараотын булгийн дэргэд хаарагнан бов. Медианчуудын цэргийн хааран хүндийд тэднээс умар зүгт Морегийн толгойн хажууд байлаа. Эзэн Гедеон Медианчуудыг Израилийн гарт өгөхөд чамтай байгаа хүмүүс хэтэрхий олон байна. Израиль би өөрийн гараар өөрийгөө аварсан гэж намайг эсэргүүцэн сайрхахгүй. Тиймээс одоо ард олны чихэнд айж сүрдэж байгаа хэн боловч буцаж Гэлиад уулаас эртгэн холдохтун гэж тунхаглал гэв. Ингээд 22 мянган хүн буцаж 10 мянган хүн үлдэв. 남은 자가 1만 명이었더라. 예, 이스라엘 민족이 이제 미디안 족속과 함께 전쟁을 하는 내용이 사사기 7장과 그 8장 앞부분까지 기록되어 있습니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн Медианчуудын энэ овогтой тулалдаж байгаа дайны талаар шүүгчд 7:8 дээр гарч байгаа. 성경에서의 전쟁은 신앙적 의미를 내포하고 있습니다. 그래. 포함하고 있습니다. Библиэлд гарч байгаа энэхүү дайн байлдаа нь итгэлийн амьдралын бас дүр төрхийг илэрхийлэн харуулж байгаа. 구원받은 후에 우리의 신앙생활 자체가 영적 전쟁이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр аврагдсан дараагаар бид бүхний итгэлийн амьдрал маань өөрөө сүнслэг дайн байлдаан гэж хэлж болно. 그리고 우리가 한 영혼을 구원하기 위해서 전도하는 것도 전쟁이라 할 수 있습니다. Бид бүхэн нэг сүнсийг аврахаар сайн мэдээ тарааж байгаа маань ч мөн дайн байлдаан гэж хэлж болох нь. 그래서 성경에 기록된 전쟁의 모습 가운데에는 우리가 신앙생활 가운데 또 전도생활 가운데 교훈받을 수 있는 많은 내용이
포함되어 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ хүү Библиэлд гарч байгаа дайн байлдааны талаар бид бүхэн итгэлийн амьдралдаа мөн сайн мэдээ тараахад ч гэсэн үүнээс сурч авах мэрэгэн ухаан энд бас их багтсан байгаа. 복음서에 보면 천국을 하나님의 나라라고 표현하고 있죠. Тэгэхээр сайн мэдээний номон дээрээс харах юм бол сайн мэдээг Тэнгэрийн хаанчлал гэж хэлсэн тийм ээ. 우리가 전도를 한다라는 것은 하나님의 나라를 확장하기 위한 전쟁이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн сайн мэдээ тарааж байгаа маань Бурхны хаанчлалыг одоо өргөжүүлж байгаа гэж хэлж болох нь. 천국 백성을 더 많게 하기 위한 전쟁이라고 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр Деважингийн ард түмэн илүү их олон болгож байгаа дайн гэж хэлж болно. 그런데 전쟁 가운데 하나님께서는 앞서 일하시는 용사가 되어 주시죠. Тэгэл тэр дайнд нь Бурхан маань өөрөө урд нь гараа дайтаж байгаа дайчин нь болж өгж байгаа тийм үү? 그래서 출애굽기 15장에 보면 하나님을 용사라고 표현하고 있습니다. Тэгэхээр Гитлэл 15 дээрээс харах юм бол Бурханыг дайчин гэж илэрхийлсэн байгаа. 이사야 성경에서도 마찬가지고 Мөн Исая номон дээр ч гэсэн ялгаагүй. 예레미야 성경에는 특별히 두려움의 용사라고 표현하고 계십니다. Тэгэхээр 두려움을 주는 장군이라고 하나님을 표현하고 있습니다. 어디 성경? 예레미야 성경. Иремья номон дээрээс ч гэсэн харах юм бол Бурханыг мөн тэрхүү эрэлхэг хүчит дайчин гэж хэлсэн байгаа. 자, 하나님께서 장군으로 앞서 싸우신다면 이것은 승리하는 전쟁이겠죠. Тэр Бурхан өмнө нь гараа дайтаж байгаа дайн гэвэл мэдээж ялалт байгуулах дайн байж таарна гэсэн. 우리는 어떤 측면에서 승리가 약속된 전쟁을 하고 있는 것과 같은 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн нэг талаасаа харах юм бол тэрхүү ялалт нь батлагдсан дайнд оролцож байгаа гэсэн үг. 자, 구원받은 우리들이 바로 하나님이 장군 되시는 그런 병사들이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр аврагдсан бид бүхэн бол Бурхан нь тэрхүү жанжин нь болсон тэр цэргүүд нь гэсэн үг. 그래서 디모데후서 2장에 보면 성도들을 그리스도 예수의 좋은 군사라고 표현하고 있죠. Тэгэхээр нэгдүгээр 2 дугаар Тимот номон дээрээс ч гэсэн харах юм бол итгэгчдийг ч гэсэн сайн цэргүүд гэж хэлсэн мэт дээ. 사도 바울이 빌립보 교회에 보낸 일꾼이었던 에바브로디도도 군사라고 표현하고 있습니다. Тэгэхээр Илч Паулийн Филиппой чуулган руу явуулсан Эпафродитийг ч гэсэн мөн байлдагч цэрэг гэж илэрхийлсэн байгаа. 골로새 교회의 일꾼이었던 아키포도 군사라고 표현하고 있죠. Тэгэхээр Колосой чуулган руу явуулсан Архипыг ч гэсэн тэмцэгч одоо цэрэг гэж хэлсэн байгаа. 구원받고 신앙생활하고 있는 우리들은 바로 장군을 하나님으로 모시고 있는 군사라고 이야기할 수 있습니다. Тэгэхээр аврагдсан бид бүхнийг одоо жанжиныг Бурханыг жанжнаа болгосон цэргүүд гэж хэлж болох нь. 근데 전쟁 가운데 항상 그런 신앙적인 의미들을 함께 나타내어 주고 계신 거예요. Тэгэл энэхүү дайн байлдаан нь бүгдээрээ итгэлийн амьдралын дүр төрхийг харуулж байгаа. 신앙생활의 의미를 담고 있고 Бүгд итгэлийн амьдралын утга учирыг 그리고 한 영혼을 전도하기 위한 내용을 담고 있는 겁니다. нэг сүнсэн цай мэдээ хэрхэн тараах тэрхүү агуулгыг шингээсэн байгаа. 아브라함과 가나안 왕들이 전쟁을 했죠. Тэгэхээр Авраам Канааны хаадуудтай дайддаг тийм үү? 길리고 연습한 자 318명을 통해서 전쟁에 승리했습니다. Тэгэхээр өөрийнхөө гэрт дасгалжуул бэлтгэсэн 318 цэргийг одоо авч тулалдсан. 신앙의 훈련을 받은 자들을 통해서 하나님께서 전쟁을 치르신다라는 것을 의미하고 있습니다. Тэгэхээр энэ нь бурхан урьдчилан бэлтгэгдсэн, дасгалжуулагдсан цэргүүдэд дайнд авч гардгаа гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. 모든 사람이 구원받기를 원하시지만 모든 사람이 구원받지 못하는 것처럼 Тэгэхээр бүхий л хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа боловч бүх хүн аврагддагтай адилхан. 하나님은 모든 사람이 좋은 군사가 되기를 원하시지만 모든 사람이 좋은 군사가 되는 것은 아닐 수 있습니다. Бурхан ч гэсэн бүх хүмүүсийг сайн цэрэг болоосаа гэж хүсэж байгаа хэдий ч бүгд тийм болж чадахгүй гэж болох юм. 우리는 주님 안에서 훈련된 자, 연습된 자가 되어야 하죠. Тэгэхээр бид бүхэн эзэн дотор бэлтгэгдсэн, дасгалжуулагдсан хүмүүс болох хэрэгтэй тийм үстэй. 출애굽기 17장에 기록된 이스라엘 민족과 아말렉과의 전쟁도 신앙적인 의미를 포함하고 있습니다. Тэгэхээр гэтэл 17 дээр гарч байгаа Израилийн ард түмэн болоод Амалекчуудын дайн ч гэсэн мөн итгэлийн амьдралын дүр төрхийг харуулж байгаа. 모세와 아론과 홀이 함께 기도하는 모습. Мосе, Аарон, Хуур нарын хамтран залбирж байгаа дүр төрх. 그래서 협력과 기도를 통해서 신앙의 전쟁에 승리할 수 있다라는 내용을 담고 있는 것이죠. Тэр нэгдээд нэг зүрх сэтгэлээр залбирж байгаагаараа дамжуулаад одоо нэг сүнсийг аварж байгаа гэсэн тэр утгыг илэрхийлж байгаа юм. 이처럼 성경 속의 모든 전쟁의 내용 가운데에는 우리 신앙생활에 필요한 교훈들이 담겨져 있는 겁니다. Тэгэхээр үүнтэй адилхан энэхүү сүнслэг эдгээр дайн байлдаан нь бүгдээрээ сүнслэг итгэлийн амьдралын сургамжийг бид нэр авах 우리가 боломжтой. 이번 전도 집회를 기도원과 300용사라는 슬로건을 가지고 함께 기도하며 준비하고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ удаагийнхаа Библийн семинарт бэлтэнгээ Гедеон болон 300 цэрэг гэсэн сэдвийг амттан бариад
дамжуулаад бэлдэж байгаа. 이 전쟁을 통해서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 교훈들을 잘 생각해 보고 Тэгэхээр энэ одоо дайнаар дамжуулаад бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа сургамж юу вэ? 그것을 우리의 생활 가운데 잘 적용해 보면 좋겠습니다. Тэгэхээр үүнийг бодит амьдрал дээр илүү ихээр хэрэгжүүлээд үзээсэй гэж хүсэж байна. 우선 사사기 7장의 내용을 보면 전쟁에 참여하는 군사의 자격에 대해서 이야기하고 있는데 Тэгэхээр эхний ээлжинд шүүгчд 7 дээрээс харах юм бол энэхүү дайнд оролцох эрх тэр ямар хүмүүс оролцох эрхтэй вэ гэдэг нь гарч байгаа. 이것은 전도 집회에 참여하는 모든 성도들의 합당한 모습을 나타낸다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ нь Библийн семинарт оролцох бүхэл хүмүүсийн зохистой дүр төрх ямар байх ёстой вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그리고 전쟁에 승리하기 위해서 하나님께서 가르쳐 주신 방법이 있는데 Тэгэхээр энэ дайнд ялалт байгуулахын төлөө Бурхны мөн хэлж өгсөн арга гарч байгаа. 우리가 전도 집회에 참여하는 가운데 어떤 모습으로 싸워야 될지를 또한 가르쳐 주신다 할 수 있습니다. Бид бүхэн Библийн семинартаа оролцохдоо ямар дүр төрхөөр дайдах ёстой вэ гэдгийг маань хэлж өгч байгаа гэж хэлж байна. 그리고 전쟁의 마지막 부분에 또 이제 어떠한 모습들이 나타나는데 За тэгээ мөн дайны төгсгөлийн үеэр нь бас нэгэн тодорхой дүр төрх харагдаж байгаа. 우리가 전도 집회의 끝 부분에 아니면 전도 집회가 끝난 이후에 또 우리가 어떻게 해야 될지를 또 교훈 받을 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн Библийн семинарынхаа дуусах үеэр мөн дуусны дараагаар ямар дүр төрхтэй байх ёстой вэ гэдгийг ч гэсэн харах боломжтой. 먼저 그 전쟁에 참여하는 군사의 자격을 통해서 집회에 참여하는 우리들의 합당한 모습을 먼저 생각해 보죠. Тэгэхээр энэхүү дайнд оролцох эрхтэй болж байгаа хүмүүсийн дүр төрхөөр дамжуулаад бид бүхэн ямар дүр төрхтэй бэлдэх ёстой вэ гэдгийг олж харъя. 가장 중요하고 첫 번째 되는 내용입니다. Тэгэхээр хамгийн чухал өгөөд хамгийн ихэнд орж байгаа агуулга байгаа. 우리가 전도 집회에 참여하는 가운데 겸손한 마음으로 오직 하나님의 영광만을 구하는 마음으로 참여해야 합니다. Тэгэхээр бид бүхэн Библийн семинартаа оролцохдоо даруй дүр төрхөөр Бурхны алдрыг эрэлхийлж оролцох ёстой байна. 사사기 7장 2절입니다. 7-гийн 2 байна. 사사기 7장 2절 Шүүгчид 7-гийн 2 같이 읽죠. хамтаа уншия. Эзэн Гидеонд Медианчуудыг Израилийн гарт өгөхөд чамтай байгаа хүмүүс хэтэрхий олон байна. Израиль би өөрийн гараар өөрийгөө аварсан гэж намайг эсэргүүцэн сайрхах вэ? 예. 전쟁에 참여하기 위해서 군사가 32,000명이 모여 있었습니다. Тэгэхээр нийт дайнд оролцохоор 32 мянган цэрэг цугласан байсан байна. 근데 하나님께서 군사의 수를 줄이기로 직접 결정하시죠. Бурхан энэ цэргийг нь тоог цөөрөлж одоо хасгаар шийдсэн байгаа. 그 이유가 나와 있습니다. Түүний шалтгаан нь энэ дээр гарсан байна. 자긍하지 않게 하려고. Тэгэхээр өөрөөрөө сайрхахгүй байхын тулд 스스로의 힘으로 이 전쟁에서 승리했다는 생각을 하지 않게 하려고 일부러 줄이셨던 겁니다. Тэгэхээр өөрийнхөө хүчээр ялчлаа гэж сайрхуулахгүй тулд зориуд тоог нь цөөлсөн байгаа. 전쟁의 승리는 오직 하나님께 달려 있는 것이죠. Тэгэхээр дайн байлдааны ялалт зөвхөн бурханд л байгаа тийм үстэй. 그 사무엘상 14장에 보면 요나단의 믿음의 고백을 통해서도 나오잖아요. Тэгэхээр 1-р Самуэль дээрээс ч гэсэн харах юм бол Йонатны тэрхүү итгэлийн талаар мөн гарч байгаа. 병기 든 자와 함께하면서 이야기했습니다. Зэвсэг үүрэгчтэйгээ хамт явангаа хэлсэн. 전쟁의 승리는 사람의 많고 적음에 따라 달려 있는 것이 아니다. Тэгэхээр дайн байлдааны ялалт нь хүнийхээ их вэ нү цөөн бэ нү гэдгээс хамаардаггүй. 군사가 많아도 하나님께서 도와주시지 않으면 패배할 수 있는 것이고. Тэгэхээр цэрэг олонтой байсан ч бурхан туслахгүй бол ялагдах боломжтой. 군사가 적어도 하나님께서 도와주시면 승리할 수 있는 겁니다. Цэрэг цөөхөнтэй байсан ч бурхан тусалвал ялах 근데 боломжтой. 32,000명의 숫자를 보고 하나님은 염려, 걱정하셨던 거예요. Тэгэхээр 32 мянган цэргийг хараад бурхан санаа зовнсон байна. 하나님 편에서 이 전쟁은 반드시 승리할 수 있게 해주실 수 있는데 Бурханы зүгээс бол энэ дайнд гарцаагүй ялалт байгуулж чадхаар туслах боломжтой. 이 숫자 때문에 이 전쟁에 승리했다라고 교만하여질까봐 걱정하셨던 겁니다. Гэтэл энэ олон тоогоороо яллаа гэд бардан болчихгүй гэд бурхан санаа зовнсон байна. 하나님께서 전쟁을 시작하시기 전에 가장 염려하셨던 거예요.
Тэгэхээр бурхан энэ дайныг эхлүүлэхийнхээ өмнө хамгийн эхлээ санаа зовсон зүйл нь энэ ахна. 자, 우리가 전도 집회에 참여하는 우리의 마음도 동일해야 될 겁니다. Тэгвэл Библийн семинартаа оролцож байгаа бид бүхний зүрх сэтгэлч мөн үүнтэй адил ах хэрэгтэй. 우리가 무엇을 위해 전도하는 것입니까? Бид бүхэн юуны төлөө сайн мэдээг тарааж байгаа лээ? 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. Бурханы алдрын төлөө. 우리가 무엇을 나타내기 위해 하는 겁니까? Бид бүхэн юуг илчлэхийн төлөө одоо энэ хүү хийж байна? 하나님의 능력과 사랑을 나타내기 위해 하는 겁니다. Бурханы хүч чадал болоод хайрыг нь илчлэн харуулахын төлөө. 그런데 혹 교만한 마음으로 전도 집회를 통해 자기 자신을 나타내려고 한다면 그것은 하나님 앞에 합당하지 않은 겁니다. Гэтэл магад бардам зүрх сэтгэлээсээ болоод тэрхүү Библийн семинараар өөрийнхөө алдрыг илчилж харуулахыг хүсэж байгаа бол тэр нь Бурханы өмнө зохисгүй дүр төрх байна. 혹 전도자라는 사람으로 칭찬받기 위해서 Магад сайн мэдээ тараагчаараа магтуул сайшруулахын тулд 혹 다른 사람에게 인정받기 위해서 эсвэл хэн нэгэнд хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд 하나님의 영광이 아닌 자기의 영광을 위해서 이 집회에 참여하고 있다면 하나님께서는 이 전쟁에서 제외시키실 тэр 것입니다. Бурханы алдар суугийн төлөө биш магад өөрийнхөө алдар суугийн төлөө энэхүү дайнд оролцох гэж байгаа бол Бурхан энэ дайнаас хасах нэ. 자, 야고보서 Яаков 4장입니다. 4 байна. 6절 6 같이 읽죠. хамтаа уншия. 그러나 Гэвч тэр 더욱 큰 илүү 은혜를 их нэгүсэл 주시나니 өгдөг. 그러므로 Тиймээс 일렀을 때 Бурхан 하나님이 бардамыг 교만한 자를 эсэргүүцэж 물리치시고 харин даруйд 겸손한 자에게 нэгүсэл өгдөг. 은혜를 주신다 гэдэг. 하였느니라. 이것은 하나님의 법칙인 겁니다. Тэр энэ бол Бурханы хууль ахна. 교만한 자는 반드시 물리치십니다. Тэр бардам нэгнийг бол гарцаагүй Бурхан эсэргүүцэн гаргадаг. 구원받은 성도라도 마찬가지입니다. Аврагдсан итгэгч хүн байсан ч ялгаагүй. 교만한 자는 하나님의 역사에서 제외시키십니다. Тэр бардам нэгнийг Бурхан өөрийн ажлаасаа хасдаг. 근데 겸손한 자에게 은혜를 더하시고 하나님의 역사에 더욱더 참여할 수 있는 은혜를 주시는 겁니다. Харин даруй нэгэнд Бурхан өөрийнхөө ажлыг илүү ихээр амсаж чадхаар нэгүслээ өгдөг ахна. 사울을 생각해 보세요. Тэгээ Саулыг бодоод үзээрэй. 그러니까 행구 뒤에 숨을 정도로 겸손한 마음을 가졌을 때는 하나님께서 왕으로 사용하셨습니다. Тэр нуугдах хэмжээгээрээ Бурханы өмнө даруй авах үед Бурхан түүнийг хэрэгэлсэн. 근데 자기 영광을 나타내고 자기를 위한 기념비를 세울 때 그 교만한 마음으로 하나님은 떠나 버리셨습니다. Тэгэл өөрийгөө илчлэн харуулахыг хүсээд өөрийнхөө төлөө тэр дурсгал зүйлсийг барих үед нь Бурхан түүнийг хассан байгаа. 하나님은 교만을 가장 염려하시는 거예요. Тэр Бурхан бардам байдалд хамгийн их санаа зовдог. 이전까지 우리가 전도가 잘 됐다고 혹 교만해서는 안 됩니다. Магадгүй өнгөрсөн хугацаанд хүртэл бид нэр сайн мэдээ сайн тараагдсан гэд бардам байж болох. 대학부가 전도 집회만 하면 많은 사람들이 구원받는다. 우리의 마음이 혹 높아져서는 안 됩니다. Оюутны семинар хийхэл юм бол олон сүнс аврагдгаа гэд бид бүхний зүрх сэтгэл бардам болж болохгүй. 우리를 통해서 하나님의 능력이 나타난 것이지. Тэр бид бүхнээр дамжуулаад Бурханы хүч чадал харагдаж байгаа болохоос ш. 우리이기 때문에 하나님의 능력이 나타난 것이 절대 아닙니다. Тэр биднээс болоод тэр бид нар Бурханы хүч чадлыг гаргаад байгаа юм. 혹 그런 마음을 갖고 있다면 하나님이 가장 슬퍼하실 거예요. Тэр магад тийм зүрх сэтгэл байх юм бол Бурхан хамгийн ихээр түүнийг хараа 그래서 гуйнахлаа. 우리가 이 전도 집회 가운데 정말 겸손한 마음을 가지고 오직 하나님의 영광만을 나타내고자 하는 마음으로 전도 집회를 준비하고 참여해야 할 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ удаагийн Библийн семинартаа үнэхээр Бурханыг өргөмжлөн алдаршуулъя гэсэн зүрх сэтгэлээр, Бурханы алдрал илчлэгдээсэ гэсэн сэтгэлээр оролцсон бэлдэх хэрэгтэй. 침례 요한의 고백 잘 아시죠? Тэр Баптист Иохны үчлэг сайн мэднэ үстэй. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. Тэрээр өсөж харин би буурах болно. 내 이름은 나타나지 않아도 되고 Миний нэр үнэндээ гарахгүй байсан ч болно. 나의 모습은 완전히 지워져 버려도 됩니다. Миний дүр төрх бүрэн арчигдсан ч хамаагүй. 하나님의 이름만 높아질 수 있다면, Бурханы нэрэл өргөмжлөгдөж чадаж байв. 예수 그리스도의 사랑만이 빛날 수 있다면, Есүс Христийн хайрал гэрэлтэж чадаж байвал. 내 이름은 없어도 된다라는 그런 마음으로 우리가 참여할 때 하나님은 가장 큰 승리를 맛보게 해주실 겁니다. Миний нэр гарахгүй байсан ч болно гэсэн зүрх сэтгэлээр бид нэр оролцох үед Бурхан гайхалтай тэр хүчийг мэдрүүлэх болно. 그리고 이제 32,000명 중에 22,000명을 이렇게 제하시는데요. Тэгэхээр тэр 32 мянган хүнээс 22 мянган хүнийг нь хасаж байгаа. 다시 사사기 돌아가 보죠. Шүүгчд номон дээрээ эргэж очие. 7장 7-гийн
3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 같이 읽어보죠. Хамтдаа уншия. Тиймээс Ийшээ одоо ард олны чихэнд айж сүрдэж байгаа хэн боловч буц. Гэлиадуулаас эртхэн холдогтун гэж тунхаглал гэв. Ингэхэд 22,000 хүн буцаж 10,000 хүн үлдэв. 예, 하나님께서 기드온에게 말씀해 주셨습니다. 그래 бурхан Гидеонд үгээ айлцсан байна. 두려워서 떠는 자들은 집으로 돌아가라. Энэ айрж сандарж байгаа нь гэрлүүгээ буц. 이것은 신명기 20장에 이제 신명기 8장에 보면 전쟁에 대한 규례가 나와 있는데요. Тэгэхээр дэд туйл 8 дээрээс харах юм бол дайн байлдааны талаарх тэрхүү хэрхэн оролцох ёстой вэ гэсэн зарчим гарч байгаа. 그 말씀에 보면 전쟁에 참여하는 자의 마음이 두려워 떨고 있으면 그것이 형제들에게도 연결될 수 있기 때문에 그들은 전쟁에서 제외하라 말씀하셨습니다. Дайн байлдаанд оролцох гэж байгаа хэн нэгнийхэн зүрх сэтгэл айн сандран чичирж байгаа бол бусад ахын дүүс нартаас тэр нь нөлөөлөх учраас тэр хүн нь гэрлүүгээ буц гэж хэлсэн байгаа. 그래서 믿음 없이 두려워 떠는 모습이기 때문에 Тэр итгэлгүйгээр айн сандарж байгаа дүр төрх учраас 그 믿음 없는 것이 주변에 영향을 줄 수 있기 때문에 тэр итгэлгүй дүр төрх нь эргэн тойрондоо бас нөлөөлөх учраас 그 사람들은 이제 전쟁에서 제외하라 말씀하신 겁니다. 그래 팀 хүмүүс은 дайн байлдаанаас хас гэж хэлж байгаа. 이것을 통해서도 우리가 교훈 받을 수 있죠. Тэгэхээр үүгээр ч гэсэн бид бүхэн сургамж авах 우리가 боломжтой. 집회를 준비하는 가운데 또 집회 중간에라도 믿음 없는 말과 행동을 해서는 안 될 겁니다. Бид бүхэн семинартаа бэлдэж байхдаа мөн семинартаа оролцож байх үедээ итгэлгүй үг хэл үйлдэл гаргаж болохгүй. 하나님이 이 영혼을 구원하지 못하실 것처럼 우리가 혹 말하고 행동해서는 안 될 겁니다. Бурхан энэ сүнсийг аварж өгч чадахгүй юм шиг бид бүхэн ярьж үйлдэж болох. 하나님이 도와주시지 않는 것과 같은 말과 행동을 해서는 안 될 겁니다. Бурхан туслахгүй байгаа юм мэт тийм үг хэл үйлдэл гаргаж болохгүй. 그것은 나에게 악영향이 있을 뿐만 아니라 우리 함께하는 모든 사람에게 좋지 않은 영향을 주기 때문입니다. Тэр маань өөрт маань ч муу бөгөөд хамт оролцож байгаа ахын дүүс нарт маань ч муугаар нөлөөлдөг байна. 그런데 이 말씀을 통해서 또 한 가지의 교훈을 얻었습니다. Тэгэхээр энэ үгээр дамжуулан бас нэгэн сургамжийг авсан. 자, 두려워서 떠는 것, 그것은 사실 겉으로 확실하게 드러나는 모습은 아니잖아요. Айж сүрдэх яг үүндээ энэ дүр төрх нь гадна талдаа айхтар ингээ харагддаг зүйл биш шүү дээ, тийм биз дээ. 네, 뭐 여기 이마에 아니면 가슴에 두려워서 떠는 겁쟁이 이렇게 써져 있는 게 아닙니다. Духан дээр нь юм уу зүрхэн дээр нэрээ би айгаа сандарч өглөө гэсэн хувьчгар гэсэн бичиг гараад явдаг юм биш шүү дээ, тийм үү? 하나님께서 기드온에게 말씀하셨죠. Бурхан Гидеон тандаад айлцсан. 두려워서 떠는 자들을 돌아가게 하라. Айд сүрдэж байгаа хүмүүсийг буцаа гэсэн байна. 네. 그러니까 하나님께서 마음을 아시고 한 사람 한 사람을 골라내신 게 아니라 Тэгэхээр Бурхан зүрх сэтгэлийг нь мэдээд хүн нэг тус бүрийг ингээ сонгож гаргасан юм биш. 두려워서 떨고 있으면 돌아가라라고 이야기한 겁니다. Айд сандарж байгаа бол буц гэж хэлсэн байгаа. 근데 스스로 돌아간 사람이 22,000명이에요. Гэтэл энэ дээр өөрсдөө буцаад явсан хүмүүс нь 22,000 байна. 이것을 통해서 하나님께서 포기를 잘하는 사람을 제외해 버리신 거구나라는 교훈을 받게 됐습니다. Тэгэхээр үүгээр дамжуулаад Бурхан шантраад орхиод явахчийг нь хасаж байгаа юм байна гэсэн сургамжийг авсан. 전쟁을 앞두고 사실 두렵고 떨리지 않는 사람이 있겠습니까? Дайн байлдааны өмнө үнэндээ айд сандрахгүй хүн байх уу? 기드온도 두려워 떨고 있다라고 기록되어 있잖아요. Гидеон ч гэсэн айн сандарч байваа гэж бичигдсэн байгаа тийм үү? 여기 사사기 7장 10절. 7-гийн 10 같이 한번 읽어보죠. хамтаа уншия. Хэрв чи явхаасаа айж байвал өөрийн зар зав паруутай хамт цэргийн хуаран руу оч. 기드온도 전쟁을 앞두고 두려워 떨고 있었던 겁니다. 그래 Гидеон ч гэсэн дайн байлдааныхаа өмнө айгаа сандарч байгаа. 그래서 하나님께서 부하를 데리고 내려가게 하셔가지고 그 징조를 보여주시는 거예요. Тэгээ Бурхан тэрхүү зарц буураатай хамт доош нь буулгаад тэр шинж тэмдгээ харуулж өгдөг. 그 적군들이 떨면서 두려워하고 있는 모습을 오히려 역으로 떨고 있는 기드온에게 나타내 주셨던 겁니다. Тэрхүү дайсныхан тал айн сандран чичирж байгаа дүр төрхийг нь харин эсрэгээр нь Гидеонд харуулж өгсөн байгаа. 돌아간 22,000명이나 기드온이나 두려워 떨고 있는 것은 사실 마찬가지였다고 할 수 있어요. Буцаад явсан 22,000 хүн болоод Гидеон ч гэсэн адилхан л айд сандарж байсны хувьд бол адилхан байгаа. 자, 전도 집회에 참여하는 우리 모두가 사실은 두려워 떨고 있을 겁니다. 그래 Библийн семинартаа бэлдэж байгаа бид бүхэн ч гэсэн үнэндээ айн сандарч сүрдэж байгаа. 정말 내가 전도하는 분이
확실하게 올까? Үнэхээр миний саймдаа тараасан хүн баттай ирэх болов? 정말 끝까지 말씀을 잘 들을 수 있을까? Үнэхээр дуустал нь үгийг сайн сонсох болов? 어찌 보면 여러 가지 염려와 걱정으로 두려워 떨고 있을 수 있습니다. Багад олон янзын санаа бодлоос болоод айн сандарч иж болох юм. 근데 떠난 자와 남은 자의 차이가 뭔 거예요? Гэтэл яваад өгсөн хүн болоод үлдсэн энэ хүний ялгаа юу вэ? 포기하는 자와 포기하지 않는 자의 차이였던 겁니다. Тэгэхээр шантраад орхисон нэгэн болоод шантарж орхиогүй гэсэн ялгаа. 자, 성경에서 보면 3이라는 숫자가 이렇게 완전함을 나타내고 있습니다. Тэгэхээр Библи дээрээс харах юм бол 3-ын тооноос бүрэн төгс байдлыг илтгэж байгаа. 이제 삼위일체의 하나님. Гуруулаар оршигч бурхан. 그래서 3이라는 숫자는 완전하다라는 뜻을 갖고 있어요. Тэгэхээр 3 гэсэн тоон өөрөө бүрэн төгс гэсэн утгыг мөн илэрхийлж байна. 근데 성경에 완전하게 포기하지 않는 모습이 기록되어 있죠. Гэтэл Библи дээр бүрэн төгс шантраагүй дүр төрх бичигдсэн байгаа. 바로 룻입니다. Тэр нь болохоор Рут байгаа. 시어머니 나오미가 돌아가라라고 3번이나 이야기했습니다. Тэгэхээр хадам их Наомин буцаа гэд 3 удаа хэлдэг. 다른 며느리였던 오르바는 돌아갔죠. Нөгөө нэг бэр болох Орбан буцаа явдаг тийм ээ. 룻은 하나님을 따라가기를 그리고 시어머니 나오미를 따라가기를 포기하지 않았던 겁니다. Харин Рут болохоор хадам ихээгээ тэр бурхныг дагахыг ерөөсөө шантарч орхиог байна. 엘리사의 모습도 마찬가지죠. Тэгэхээр Элишагийн дүр төрх ч гэсэн ялгаагүй дээ. 엘리야의 뒤를 이어서 하나님의 일을 하게 되었습니다. Тэгэхээр Элиягийн дараагаар бурхны ажлыг хийхээр болдог. 엘리야 선지자가 엘리사에게 여기 머물라고 3번이나 이야기했습니다. Тэгэхээр Элия иш үзүүлэгч одоо эндээ үлдээ гэж бүр 3 удаа хэлдэг байгаа. 그런데 절대 머물지 않고 그대로 따라갔죠. Гэсэн ч огтхон ч ерөөсөө тэнд нь үлдэлгүйгээр дагсаар байдаг байна. 포기하지 않는 모습이었던 겁니다. Тэгэхээр энэ маань өөрөө шантарж орхихгүй байгаа дүр төрх байна. 자, 두려워서 떨어서 돌아갔던 22,000명의 군사들. Тэгэхээр тэрхүү айд сандарч сүрдснээсээ болоод орхиод явсан тэр 22 мянган хүн. 믿음이 없는 모습이었던 동시에 잘 포기하는 잘못된 모습이었던 겁니다. Тэр итгэлгүй дүр төрхийн хажуугаар амархан шантраад хайчдаг дүр төрх байгаа ах. 우리는 결코 이 전도 집회 가운데 포기하는 모습을 보여서는 안 될 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэхүү Библийн семинарт огтхонч тэрхүү шантран орхиж байгаа дүр төрхийг гаргаж болохгүй. 혼자 전도해 보고 Ганцаараа сайн мэдээ тарааж үзээ. 안 되면 둘이 가서 전도해 보고 Болохгүй бол хоёулаа очоод тарааж үзээ. 안 되면 셋이 가서 전도해 보고 Болохгүй бол гуруулаа болж очоод үзээ. 안 되면 그룹이 전체가 가서 전도해 보고 Болохгүй бол группээрээ очоод сайн мэдээ тарааж үзээ. 그래도 안 되면 대학부 한 부서가 가서도 전도해 보고 Тэгээд ч болохгүй бол их оюутнуудын нэг бүлэг хэсэг нь ч очоод сайн мэдээ тарааж үзээ. 지금 그렇게 준비하고 계시잖아요. Одоо бүгдээрээ тийхүү бэлдэж байгаа шүү дээ, тийм үү? 한 번 했다고 포기해서는 안 될 겁니다. Нэг удаа хэлцэнгээд орхиж болохгүй. 두 번 해서 안 됐다고 포기해서는 안 될 거예요. 2 удаа хэлж үзсэнгээд шантарч болохгүй. 3번이라는 숫자는 끝까지 완전함을 담고 있는 겁니다. 3 гэсэн тоон эцээ хүртэл бүрэн төгс гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. 전도 집회가 진행될 때에도 마찬가지입니다. Тэгэхээр Библийн семинар явагдаж байх үед ч ялгаагүй. 전도한 사람이 첫째 날에 안 왔습니다. Сайн мэдээ тараасан хүн нь эхний өдөр ирсэнгүү. 그럼 둘째 날에 오도록 전도해야죠. Тэгвэл 2 дахь өдөр нь ч болов ирж чадхаар дахиад хэлэх хэрэгтэй. 둘째 날에 안 왔습니다. 2 дахь өдөр нь ирсэнгүү. 셋째 날에 오도록 전도해야죠. 3 дахь өдөр нь ирж чадхаар дахиад тараах хэрэгтэй. 근데 계속 안 듣는데 죄 말씀인 넷째 날이 되었습니다. Гэтэл ерөөсөө сонсохгүй байсараад гмийн үг тунхлагдах боллоо. 아유, 괜히 하나님에 대해 알지도 못하는데 죄 말씀 들으면 마음만 상할 수 있어 이렇게 생각할 수 있잖아요. Гэтэл одоо бурхны талаар сонсоогүй өрнөд гмийн үгийг сонсчих юм бол зүрх сэтгэл нь илүү хүнд хэцүү болчих магадгүй гэд бодож 사실 байна. 저도 그렇게 생각한 적이 있습니다. Яг үүндээ миний хувьд ч гэсэн тэгэж бодож байсан удаа 전도 байгаа. 집회는 꼭 순서대로 차근차근 들을 때 결국은 이제 구원받을 수 있으니까 Тэгэхээр Библийн семинар гэдэг маань яг эхнээс нь авахуулаад дараалалаар нь сонсож ижижил илүү ойлгож авч чадна. 첫째 날, 둘째 날 전도해봤는데 그 사람이 안 오면 그냥 그 다음부터는 전도할 생각을 하지 않았습니다. Тэгэхээр эхний 2 өдөр хүртэл сайн мэдээ тараагаад өнөө хүн маань ирээгүй бол тэрнээс хойш өдөр дагуулж ирээ гэж бодож байгаагүй. 그런데 사람마다 다르더라고요. Гэсэн чинь хүн бүрт өөр байдаг. 오히려 죄 말씀을 통해서 하나님의 말씀에 감동되는 사람도 있는 겁니다. Харин ч эсвэргээрээ гмийн үгийг сонсоод бурхны үгэнд илүү сэтгэл нь хөдөлдөг хүмүүс байна. 그래서 이어지는 집회를 듣고 구원받는 분도 있는 거예요. Тэгснээрээ үргэлжилж байгаа семинартай холбогдоод аврагддаг хүмүүс ч байна. 마지막 생활 말씀만 듣고 하나님의 말씀에 감동되어서 다음 집회를 듣고 구원받는 분들도 있더라고요. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн итгэлийн амьдралын үгийг хүртэл сонсоод зүрх сэтгэл нь хөдлөөд дараагийн семинарт ирээд үг сонсоод аврагддаг хүмүүс ч байдаг. 우리의 생각으로 재단해서는 안 될 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдийнхөө бодлоор таслаад ээж болохгүй 그래서 байна. 전도 집회 때도 끝까지입니다. Тэгэхээр Библийн семинарын өдрүүдийн хугацаанд ч
дуустал нь. 예. 전도는 언제까지 하는 거라고 우리가 배웠죠? Сайн мэдээг хизээ хүртэл хаа хүртэл тараадаг гэж бид нэр сурлаа. 구원 받을 때까지. Аврагдах хүртэл. 예. 그러니까 포기하지 않는 모습. Тэгэхээр шантарахгүй дүр төрх. 예, 그것이 두려워서 떠는 자들이 전쟁에서 제외된 것의 교훈이라 생각됩니다. Тэр энэ айд сандарч байгаа нь дайнаас хасагдсан хүмүүсээс авах сургамж нь инэ гэж бодож байна. 그리고 이제 10,000명의 사람들 중에서 300명만을 이제 하나님께서 선발해 내시는데 За тэгээд энэ 10,000 үлдсэн хүнээс нь 300 хүнийг л бурхан сонгож авдаг. 물을 먹는 모습을 통해서 구분해 내시죠. Үүнийг нь ус ууж байгаа дүр төрхөөр нь дамжуулан ялгаж авдаг тийм үү? 자, 사사기 7장 4절에서 6절 7장 4절에서 6절입니다. За шүүгчд 7-гийнхоо 4-өөс 6-аг дуустал 같이 읽어보죠. хамт уншия. Эзэн Гедеонд ард олон мөн л дэндүү олон байна. Тэднийг ус руу дагуулan аваач. Тэнд би тэднийг чиний төлөө шалгая. Миний чамд энэ нь чамтай хамт явна гэж хэлсэн хүн чамтай хамт явах болно. Харин чамд энэ нь чамтай хамт явж болохгүй гэж хэлсэн бүхэн явах ёсгүй гэж айлтлаа. Ингээд Гедеон ард олныг ус руу дагуулan авчрав. Эзэн Гедеонд нохой шиг хилээрээ ус долоох хүн бүрийг чи нэг талд гарга. Өвдөг дээрээ бүхийн ус ууж буй хүмүүсийг түнчлэн салангад байлга гэв. Амандаа гараараа ойртуулан долоогч хүний тоо 300 хүрв. Харин үлдсэн хүмүүс бүгд өвдөг дээрээ бүхийн ус ууж байлаа. 하나님께서 군사들이 물 먹는 모습을 통해서 구분해 내기로 정하셨습니다. Тэр бурхан цэргүүдийг ус ууж байгаа дүр төрхөөр нь намжуулан ялгахаар тогтоосон байна. 이제 잠언 20장 11절에 말씀하셨습니다. Тэр сургаалт үгс 20 아론닉 11 20장 11절에 말씀하셨어요. 11 дээр айлцсан байна. 비록 아이라도 그 동작으로 그 정직한 품행과 그 청결함을 나타낸다고 하셨습니다. Тэр хэдийгээр нь ялах баг балчир хүүхэд байсан ч тэрхүү үйлдэлээрээ зөв шударга нь ялгагддгаа гэсэн. 물 먹는 하나의 모습이지만 그 사람이 어떠한 사람인지를 분명히 나타내는 것이기 때문에 Тэгэхээр зөвхөн ус ууж байгаа дүр төрх хэдийч тэрхүү үйлдэлээр нь тэр ямар хүн бэ гэдг нь харагдаж байгаа учраас 하나님은 그 물 먹는 모습을 통해서 전쟁에 참여할 자와 참여하지 못할 자를 구별해 내신 거예요. бурхан ус ууж байгаа тэр дүр төрхөөр нь дамжуулаад дайнд оролцох нэгэн болоод оролцохгүй нэгнийг ялгасан байна. 군사들이 얼마나 이제 목마른 상태였겠습니까? Тэгэхээр цэргүүдийн хувьд хичнээн их энэ цангасан одоо нөхцөл байдлээсэн бол тийм ээ. 물가로 내려가라 이야기를 듣자 다른 물을 마시러 급하게 내려갔을 겁니다. За тэгэхээр тэрхүү гол руу доошоо уруудаад яваарэ гэдэг үгийг нь сонсоод бүгд л яаруу санд руу гүйлдэн явсан. 근데 지금 그 이스라엘 민족은 왜 모였던 거죠? Гэтэл тэнд Израильчууд яагаад цугласан байгаа илээ? 소풍 온 거였나요? Зугаалаар ирсэн байгаа юу? 아니죠. Үгүй ээ тийм ээ. 뭐하러 모였어요? Юу ихээр ирсэн мэлээ? 전쟁하려고 모인 겁니다. Байтгаар цугласан байгаа. 근데 이제 물 먹는 모습이 달랐던 거예요. Гэтэл ус ууж байгаа дүр төрхүүд нь өөр юм. 전쟁이라는 것을 잊지 않고 주변에 적이 오는지를 살피면서 물을 먹는 사람들이 있었고 Тэгэхээр дайн байлдааны үе шүү дээ гэдгээ марталгүйгээр сонор соргоогүйж эргэн тойрноо ажиглан ус ууж байсан хүмүүс байна. 지금 전쟁이라는 것을 완전히 잊어버리고 Одоо ч дайн шүү дээ гэдгээ бүр ортаас мартаад 적들이 갑자기 공격해 올 수 있다라는 것을 잊어버리고 нөгөө дайснууд гинт товтлон орж ирэх боломжтой гэдгээ мартаад 그냥 개와 같이 물 먹는 것에만 집중하는 사람들이 있었던 겁니다. зүгээр нөгөө нэг ингээд нохотой адилхан тийм ээ зүгээр усаал ууж исэн хүмүүс байна. 자, 우리는 지금 마지막 때를 살아가고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо төгсгөлийн цаг үед амьдарч байна. 정말 언제 주님이 다시 오셔도 성경 말씀을 하나도 틀리지 않는 시대에 살고 있죠. Тэгэхээр хизээж эзэн ирсэн Библийн нэг ч үг зөрөхгүй цаг үед амьдарч байна. 정말 항상 우리가 목사님들을 통해서 전도인들을 통해서 말씀을 듣지만 마지막 집회일 수도 있다라는 마음으로 우리가 집회를 하게 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн пастор номлогч нараараа дамжуулаад байнга сонсож байгаа ч гэсэн семинар бол үнэхээр яг сүүлийнх байх боломжтой гэж оролцох ёстой. 근데 이 중요한 때를 잊고 생활하는 자는 전도 집회에 합당한 모습이 아니라는 겁니다. Гэтэл ийм чухал зүйлийг мартаад оролцож байгаа нэгэн бол Библийн семинарт оролцох зохистой дүр төрхтэй нэгэн биш байна гэсэн. 자, 열왕기 하. Нэгдүгээр хаад, 열왕기 하 хоёрдугаар хаад.
5장입니다. 2-р хаад 5 байна. 26절 26. 같이 읽어보죠. 열왕기하 5장 26절 2-р хаад 5-26 хамт уншийе. 엘리사가 Тэгтэл Элиша 이르되 그 түүнд 사람이 нэгэн 수레에서 хүн 내려 чамтай 너를 맞을 уулзахаар 때 내 тэрэгнээсээ 심령이 буух 감각되지 үед 않- миний 지금이 зүрх 어찌 чамтай 은을 хамт 받으며 яваагүй 옷을 гэж үү? Одоо 포도원이나 мөн 양이나 хувцас чидүүн усан үзмийн талбай хонь үхэр эрэм боолоо зэргийг авах цаг гэж үү? 예, 엘리사 선지자가 문둥병에 걸린 나아만 장군을 하나님의 능력으로 치료했습니다. Тэр Элиша иш үзүүлэгч уйман өвчин туссан Нааман иш үзүүлэгчийг Бурхны хүч чадлаар эдгээсэн. 나아만 장군은 감사한 마음으로 살해하기를 원했습니다. Тэр Нааман болохоор талархсан зүрх сэтгэлээр ингээ илчлэхийг хүссэн. 엘리사는 그걸 거절했습니다. Харин Элиша бол түүнээс нь татгалцсан байгаа. 지금 이스라엘 민족이 죄악 가운데 있고 우상을 섬기고 있었습니다. Тэр үед Израилийн ард түмэн гэм нүгэл дундаа хиймэл шүтэнд мөргөж байсан. 하나님의 진노의 심판이 점점점 가까이 오고 있었습니다. Бурхны уур хилэнгийн шүүлт баваагаар ойрцоор байгаа. 지금 내가 당신에게 살해를 받을 때가 아니다라고 생각한 겁니다. Тийм учраас би яг одоо танаас энэ талархлыг чинь хүлээж аваад байж ах цаг үе бишээ гэж 내가 бодож 지금 байгаа. 당신이 준 것으로 누리고 살 때가 아니라고 생각한 겁니다. Би одоо танаас авсан зүйлээ эдэлж хэрэглээд тэгээд амьдрах цаг үе биш байна. 근데 그의 계하시는 다른 마음이었던 거예요. Гэтэл түүний зарц гихаазн зүрх сэтгэл нь өөр ээ. 그래서 엘리사를 속이고 나아만을 몰래 만났습니다. Тэгээд Элишаг гураад Наамантай тусдаа нууцаар очиж уулзсан. 거짓말을 통해서 살해품을 받아왔습니다. Худлаа ярьж байгаа тэрхүү бэлэгсэлтийг нь аваад ирсэн. 그런데 그것을 하나님께서 드러내신 거죠. Гэтэл түүнийг нь бурхан илчилдэг байгаа. 엘리사 선지자가 게하시에게 이야기하는 겁니다. Элиша иш үзүүлж гихаазад хэлдэг. 이것을 아무도 모를 줄 알았느냐? Үүнийг хинч мэдэхгүй гэж чи бодов. 하나님이 모르시겠느냐라고 이야기하는 겁니다. Бурхан мэдэхгүй гэж үү гэж асууж 중요한 байгаа. 말씀이 지금이 어찌 은을 받으며 옷을 받으며 감남원이나 포도원이나 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때냐? Тэгэхээр чухал үг нь одоо мөнгө, хувцас, чидүүн, усан үзмийн талбай, хонь үхэр, эрэм боолууд зэргийг авах цаг гэж үү? 너가 지금이 어느 때인지를 기억하고 있지 않느냐? Яг одоо ямар цаг үе гэдгийг чи санахгүй байна 왜 이 уу? 중요한 시기를 잊고 살아가느냐라고 책망하셨던 겁니다. Яагаад энэ чухал цаг үеэ мартаж амьдрна вэ гэж асууж байгаа хан. 중요한 때를, 중요한 시기를 잊고 살아가는 사람은 항상 실패하게 됩니다. Тэгэхээр чухал цаг, чухал үеэ мартаад амьдрж байгаа хүн үргэлж алддаг байгаа. 다윗이 그러했잖아요. Давид тэгсэн мэт 전쟁의 때였는데 дайтах үе байсан. 혼자 성 안에 머물면서 Ганцаараа тэрхүү цайз дотроо үлдээд 낮잠을 즐기면서 있었던 겁니다. өдөржингөө унтаад байж исэн. 순간적이지만 그 전쟁의 때라는 것을 아마 잊고 있었을 거예요. Хоромхон зүрийн хугацаа байсан байж болохч дайны үе шүү дээ гэдгээ мартсан байж байгаа. 그러니까 하나님 앞에 그 무서운 죄들을 짓고 말잖아요. Тэгснээрээ бурхны өмнө тэр аимшигтай гимнүглүүдийг хийдэг. 자, 우리는 마지막 시대에 전도를 하고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн төгсгөлийн цаг үед сайн мэдээ Зэрэг тарааж газар байгаа. ёроноос 그리고 авсан 대학부 독지 전도 집회라는 1년에 2번 주어지는 이 하나님이 주신 귀중한 기회를 준비하고 있습니다. За тэгээд жилд 2хан удаа өгөгддөг оюутны семинар гэсэн энэ гайхалтай боломж бид бүхэнд байна. 우리가 이 때를 잊고 그냥 물을 마시는 것처럼 육신의 일에 집중하고 있다면요. Гэтэл бид нэр энэ цаг үеэ мартаад зүгээр махан биеийн зүйлсээ хэрэглэж байгаа мэт усаа ингээд тонгоож уугаа байж байвал 하나님께서 지금이 그럴 때냐라고 책망하시지 않겠습니까? тэгвэл бурхан одоо энэ ингэх цаг үе чинь мөн үү гэж асуухгүй гэж юу? 우리가 이제 차강사르라는 아주 중요한 명절을 앞두고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн одоо цагаан сар гэсэн маш чухал одоо баярын өмнө нас байна. 1년에 한 번 또 가족들을 만나고 친척 어르신들에게 인사드리는 아주 중요한 시간들입니다. Тэгэхээр жилд ганцхан удаа бүх хамаатан садан одоо настай хүмүүстэйгээ уулзаж золгох чухал үе байна. 하지만 이 시간이 우리가 얼마나 중요한 시간을 보내고 있는지를 잊게 만드는 시간이어서는 안 될 겁니다. Гэхдээ энэ цаг үе маань бид бүхэн чинь хичнээн чухал цаг үеэ өнгөрүүлэх гэж байгаа билээ гэдгийг маань мартуулж болохгүй. 전도 집회를 한 주 앞두고 있는데 Библийн семинар болохын 7 хоногийн өмнө 정말 마지막 전도 집회일 수 있는데 үнэхээр сүүлийн Библийн семинарч байж болох үе. 차강사르라고 혹 노는 것에 빠져 있고 Цагаан сар гэд
бүрэн амрах тэр зүйлд ингээд бүрэн автаад 쉬는 거에 빠져 있고 амраад 먹는 거에 빠져 있다면 идэж уугаад 그것은 하나님께서 우리에게 지금이 그럴 때냐라고 말씀해 주실 겁니다. тэгээ байж байгаа юм бол бурхан яг одоо ингээд байж байгаа цаг үе чинь мөн үү гэж бид нараас 그래서 асуух нэ. 우리가 이 차강사를 하는 시간도 조심해서 주의해서 절제하고 잘 보내야 될 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн цагаан сар гэсэн энэ цаг үеийг ч гэсэн үнэхээр их болгоомжтой сонор сэргийг бие захирч өнгөрүүлэх хэрэгтэй. 그것이 전도 집회라는 전쟁에 참여하는 자의 합당한 모습이라 이야기할 수 있을 Тэгэхээр 겁니다. энэ нь сайн мэдээний семинартаа оролцох гэж байгаа хүний зөв зохистой дүр төрхөө гэж хэлж болох. 자, 그리고 하나님께서 이제 이어서 전쟁에 승리할 수 있는 무기를 말씀해 주시잖아요. За тэгээ бурхан үргэлжлүүлээд тэрхүү дайндаа оролцох зэвсгийг нь хэлж өгч байгаа. 근데 창과 칼이나 방패와 같은 세상의 무기를 말씀해 주시는 것이 아니라 За тэр нь болохоор илт чад бамбай гэсэн энэ ертөнцийн тийм хэрэгсэл биш. 이제 신앙의 무기인 나팔과 횃불을 말씀해 주시는 겁니다. Тэгэхээр итгэлийн амьдралын маань зэвсэг болох бүрээ тэрхүү бамбрыг хэлж өгч байгаа. 특별히 횃불은 항아리에 담아서 가라 말씀하셨습니다. Онцгойлоо тэрхүү бамбраа ваарн дотор хийгээд авч яв гэж 물론 айлцсан. 적들에게 침투하기 위해서 그것을 이제 먼저 이렇게 밝게 하지 않고 조심히 가려는 이제 방법이기도 하지만 Тэгээ тэр нь дайснуудаа мэдэгдэхгүй тулд харанхууд ингээ авч явах тэр утгыг нь илэрхийлж байгаа ч 그 гэсэн. 가운데는 분명한 신앙적인 의미들이 담겨져 있는 겁니다. Тэгэхээр үүн дотор итгэлийн амьдралын гарцаагүй чухал сургамж бас 자, багтсан байгаа. 사사기 7장 Шүүгчд 7. 예, 15절에서 18절입니다. 15-аас 18. 예, 같이 한번 읽어보죠. Хамтдаа уншия. Гедеон зүудний өгүүлэл болон тайллыг нь сонсоод цөгдөн мөргөв. Тэгээд Израилийн цэргийн хуаранд буцаж ирээд босох тун эзэн Медианы хуаранг та нарын гарт өгчээ гэж тунхаглав. Тэгээд тэр 300 хүнээ 3 бүлэгт хувааж хүмүүрийн гарт эвэр бүрээ болон хоосон ваар бариулж ваарны дотор бамбар хийлгэв. Гедеон тэдэнд намайг харж дуурайн үйлдэхтэн харахтун би цэргийн хуарангийн захад хүрээд юуг үйлдэн та нарч мөн адил үйлдэхтэн би болон надтай хамт байгчид бүгд эвэр бүрээ үлээхэд та нарч бас хуаранг бүхэлдэн тойрон эвэр бүрээг үлээж дуугарган эзний төлөө Гедеоны төлөө хэмээн хашгирахтун гэв. 이 전쟁에 승리할 수 있는 확실한 무기는 바로 하나님께서 정하신 횃불과 나팔이었습니다. Тэгэхээр энэхүү дайн байлдаанд ялж чадах бурхны тогтоож өгсөн баттай зэвсэг нь тэрхүү эвэр бүрээ болоод бамбар байна. 이제 횃불은 하나님의 임재 함께 하심을 의미하죠. Тэрхүү энэ бамбар нь болохоор бурхны оршин байгаа, бурхан хамт байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 하나님께서 아브라함에게 가나안 땅을 약속해 주시고 Бурхан Авраамд Канаан нутгийг амлаад 그 약속의 응답으로 이제 아브라함이 하나님께 드리는 제물을 취하실 때 횃불로서 나타나셨습니다. тэрхүү амлалтынхаа тэрхүү хариуд нь бурхан Авраамд энэ бамбар болж ингээ гэрэлтэж илчилж харуулсан байгаа. 그리고 출애굽의 일꾼인 모세에게 나타나실 때에도 마찬가지였죠. Тэр гитлэл номон дээр ч гэсэн ажилчин болсон Мойсегийн өмнө бурхан илчлэн харагдахдаа ч гэсэн адилхан байсан. 가시나무 떨기 가운데서 불꽃 가운데 나타나셨습니다. тэрхүү өргөст бутан дотроос галын дүл болж бурхан илчлэгдсэн байгаа. 횃불은 하나님이 임재 함께 하심을 나타내는 겁니다. Тэгэхээр энэхүү энэ галан дүл буюу энэ бамбар нь бурхны оршин байгаа, бурхан хамт байгаа гэдгийг илэрхийлээд байгаа хаа. 당연한 거죠. 하나님이 함께 하셔야 승리할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр мэдээж юм тийм ээ, бурхан хамт ээж ижил ялч чадна. 그런데 횃불은 동시에 하나님의 말씀을 의미하기도 합니다. За тэгээд мөн энэхүү бамбар нь үүний хажуугаар бурхны үгийг мөн илэрхийлж 그래서 байгаа. 예레미야 성경에 보면 내 말이 불같지 아니하냐 말씀하시잖아요. Тэр Иремья номон дээрээс харах юм бол миний үг гал мэт биш үү гэж хэлсэн 근데 байгаа. 그 많은 말씀 가운데도 특별히 복음의 말씀이 바로 횃불입니다. За тэр олон үгэн дундаасаа онцгойлон сайн мэдээний үг нь энэ бамбар ахна. 자, 이사야 Исая 62장입니다. 62. 이사야 62장 Исая 62.
1절입니다. Нэгвэн 예, 같이 읽죠. хамтаа уншия. 나는 Зөвхт байдал 시온의 нь гэрэл 공의가 гэгээ 빛같이 мэт аврал нь шатаж буй бамбар мэт гарч ирэх хүртэл Сионы төлөө би дуугүй байхгүй, Иерусалимийн төлөө би чимээгүй байхгүй. 여기 1절에 나는 예수님을 의미하고 있는 것입니다. 그래 нэгдэр гарч байгаа би гэж байгаа нь Есүсийг илэрхийлж байгаа. 시온의 공의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 하신다 말씀하셨습니다. 그래 зөвхт байдал нь гэрэл гэгээ мэт аврал нь шатаж буй бамбар мэт гарч ирэх хүртэл гэсэн байна. 이것은 이스라엘의 민족의 구원자 예수님을 나타내는 동시에 온 세상을 구원하실 예수 그리스도를 나타내시는 것입니다. Энэ нь Израиль үндэсний аврагч эзэн Есүс Христийг илэрхийлээ зогсохгүй бүх ертөнцийг аврах Есүс Христийг илэрхийлж 그 байгаа. 이 예수 그리스도에 관한 말씀이 바로 복음이 횃불인 것입니다. 그래 энэхүү Есүс Христтэй харьяалагдах үг буюу сайн мэдээ нь өөрөө энэ бамбар байна. 결국 한 영혼을 지옥에서 천국으로 건져내는 것. 그래 нэг сүнсийг тамаас деважн руу аварч гаргах үг. 하나님의 나라를 더 확장하고 하나님의 백성을 한 명 더 늘어나게 하는 것. Бурхны хаанчлал улсыг илүү ихээр өргөжүүлж, Бурхны ард түмнийг нэгээр нэмэгдүүлэх. 우리가 사용할 수 있는 가장 큰 무기는 바로 예수 그리스도 복음의 말씀입니다. Бидний хэрэглэх хамгийн том зэвсэг нь Есүс Христ буюу сайн мэдээний энэ үг байна. 그래서 예수님께서도 나는 세상에 불을 던지러 왔다 말씀하셨잖아요. 그래 Есүс ч гэсэн би энэ ертөнцийн гал хаяхаар ирсэн гэж хэлсэн тийм үү? 그 복음의 말씀을 이 세상에 던지고 계신 겁니다. Тэр сайн мэдээнийхэн үгийг энэ дэлхий дээр хайсаар шидсээр байгаа. 그런데 횃불만 기록된 것이 아니라 전쟁의 무기로 나팔도 말씀하셨잖아요. Тэгээ энэ хүү дайнд нь ганцхан бамбар хэрэглэгдсэн биш мөн бүрээ хэрэглэгдсэн тийм ээ? 나팔이 무엇을 의미합니까? Бүрээ нь юуг илэрхийлж байгаа вэ? 선포, 외치는 것을 의미하는 거예요. Тунхаглах, хашгирах гэдгийг илэрхийлж байгаа. 나팔같이 외치라 말씀하신 것처럼 Тэр бүрээ мэд одоо өндөр дуугарахтун гэж айлцсан. 결국 이 하나님의 말씀, 이 복음의 말씀을 우리가 외칠 때 승리할 수 있는 것입니다. Тэгэхээр Бурхны үг, энэ сайн мэдээний үгээр бид бүхэн хашгирах үед ялж чадах нь. 자, 시편 66편입니다. Дуулал 66. 시편 66편 Дуулал 66. 예, 16절입니다. 16 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. 하나님이 Бурханаас эмээгч 명하는 бүгдээ 너희들아 다 эрт 와서 сонс. 들으라. Тэгвэл 하나님이 내 миний 영혼을 сүнсний 위하여 төлөө 행하신 일을 түүний юу 내가 үйлснийг 선포. би өгүүлье. 예, 우리는 외쳐야 합니다. Бид бүхэн хашгирах хэрэгтэй. 하나님께서 나를 위해서 하신 일을 외쳐야 되고 Бурхан миний төлөө үйлдсэн ажлыг хашгирах хэрэгтэй. 하나님께서 우리 모든 사람을 위해서 행하신 그 일을 외쳐야 하는 겁니다. Бурхан бид бүгдийн төлөө, бүх хүмүүсийн төлөө үйлдсэн ажлыг нь бид бүхэн тунхаглан хашгирах хэрэгтэй. 횃불만으로 승리할 수 없는 겁니다. Тэр ганцхан бамбараар л ялалт байгуулах биш шүү дээ. 횃불과 나팔이 함께 있어야 승리할 수 있는 거예요. Тэрхүү бамбар нь бүрээтэйгээ хамт байж ялалт байгуулж 우리에게 байгаа. 횃불은 있는데 이것을 전하지 않는다면, Бид бүхэнд бамбар нь байгаад байгаа хэрнээ үүнийгээ тараахгүй бол, 우리가 전도하지 않는다면, бид бүхэн сайн мэдээг тараахгүй бол 전쟁에 승리할 수 없는 겁니다. дайнд ялалт байгуулж чадахгүй гэсэн үг. 노방 전도 계획도 하시고 또 함께 전도하는 여러 계획을 세우고 실행하시는 것을 알고 있습니다. Тэгэхээр гадуур сайн мэдээ тараагаад мөн өөр ямар аргаар сайн мэдээ тарааж болохоор байна, түүнийг төлөвлөн тарааж байгаа гэдгийг сонссон мэдж 외쳐야 байгаа. 됩니다. Хашгирах хэрэгтэй. 이 가운데는 부끄러움이 많은 분도 있을 겁니다. Тэгэхээр энэ дунд тийм ээ их ичдэг хүмүүс ч гэсэн байж болох юм. 저처럼 겁이 많은 분도 있을 겁니다. Над чиг их одоо аймхаа хүн байж болох 근데 юм. 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인도 길게 얘기하지 않았잖아요. Тэгэхээр Иохан 4 дээрээс ч гэсэн харах юм бол Самар эмэгтэй тийм их юм яриаггүй шүү дээ. 그 Тийм ээ. 와 보라는 한마디의 외침으로 사마리아 사람들이 구원을 받은 겁니다. Ерөөсөө ирж үзэхтэн гэсэн тэр ганцхан үгээр л тэр олон самарчууд ирээд аврагдсан. 많은 말이 필요하진 않을 수 있습니다. Тэгэхээр заавал олон юм ярихгүй байж болно. 근데 침묵하고 있으면 안 되는 거예요. Тэглээгээд чимээгүй байгаад иж болохгүй. 가만히 있으면 안 되는 겁니다. Зүгээр яагаад иж болохгүй. 외쳐야 합니다. Хашгирах хэрэгтэй. 나를 위해서 행하신 일을 외쳐야 합니다.
миний төлөө юу хийж өгснийг нь хашгирах хэрэгтэй. 하나님을 외치고 예수 그리스도를 외쳐야 합니다. Бурхны талаар хэлж хашгиран, Есүс Христийн талаар хэлж 자, хашгирах. 그런데 특별히 횃불이 어디에 담겨져 있었죠? Тэр онцгойлон энэхүү бамбар маань юун дотор байсан мэлээ? 항아리에 담겨져 있었습니다. Вааран дотор байсан. 고린도후서 4장의 말씀처럼 질그릇에 담긴 보배라는 말씀이 있는데 Тэр 2 дугаар Коринт 4-дээрээс харах юм бол шавар савн доторх 뭐죠? 질그릇에 담긴 보물이 эрдэс 있는데 гэсэн байгаа. 자, 횃불이 항아리 가운데 담겨져 있다라는 것은 연약한 우리 가운데 복음이 함께 있다라는 말씀과 같을 겁니다. Тэгэхээр энэ бамбар нь вааран дотор байсан гэдэг маань сул дорой бидний дотор энэхүү гэрэл энэ сайн мэдээнд байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 근데 항아리를 깼을 때 횃불이 이제 밖으로 드러나게 됐잖아요. Ваараа хаглах үед тэр гэрэл ингээд гэрэлтэж харагдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 이것은 우리 스스로가 깨어져야 결국은 복음이 나타난다라는 것을 우리에게 교훈해주고 있습니다. Тэгэхээр энэ маань бид бүхэн өөрсдөө хаагран бутарж иж сайн мэдээ энэхүү тараагдана гэдгийг хэлж байгаа. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨죠. Есүс шавнартай айлцсан тийм ээ? 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 자가 나를 좇을 수 있을 것이다. Тэгэхээр намайг дагая гэвэл өөрийгөө үгүйсгээд намайг загалмаагаа үрээд намайг дагаа гэж хэлсэн. 깨어진 사람을 통해서 하나님은 나타나십니다. Тэр хагарсан нэгнээр дамжуулаад бурхан илчлэгддэг. 자기 고집이 아니라 өөрийн зөрүүд зангаар бусан, 자기 생각대로가 아니라 өөрийн бодлын дагуу бусан. 정말 하나님의 말씀과 뜻을 따라서 Үнэхээр бурханы үг болоод тэрхүү хүслийнхэн дагуу 교회의 뜻을 따라서 따라가는 사람이 결국은 그 횃불을 크게 나타낼 수 있을 тэр 겁니다. чуулганыхаа хүслийг дагаад үйлдэж байгаа нэгэн эцэст нь тэрхүү бамбараа гэрэлтүүлж чадах нь. 그래서 우리가 대학부 안에서 계획되는 모든 일들이 내 생각과는 조금 다를 수도 있고 Тэгэхээр оюутны хэсгээс маань төлөвлөж байгаа бүхий л зүйлс өөрийн маань бодлоос жоохон өөр ээж болох юм. 내 전도의 방식과는 조금 다를 수 있습니다. Миний сайн мэдээ тараадаг аргаас маань жоохон өөр ээж болох юм. 하지만 하나님의 뜻 가운데 정해졌다면 우리가 한 마음 한 뜻으로 따라가야 합니다. Гэхдээ тэр нь бурхны хүслийн дагуу тогтоогдсон зүйл юм бол бид бүхэн нэг зүрх сэтгэлээр хамтдаа нэгдээд дагах хэрэгтэй. 자기의 방법대로 주장대로 해야 성공하는 것이 아니라 Өөрийн аргаар өөрийнхөө байр сууриаар л хийж иж амжилтанд хүрдэм биш. 오히려 자기가 깨어질 때 하나님의 능력은 더욱더 크게 나타나는 겁니다. Харин ч эсэргээрээ би өөрөө бутран эвдрээд хагарч ээж л бурхны хүч чадал агуу хүчтэйгээр явагддаг. 그리고 또 깨어진다라는 것은 또 수고와 희생도 동시에 의미하고 있을 За 겁니다. тэгээд энэхүү хагарна гэдэг байгаа маань хөдөлмөр болоод золиослолыг ч гэсэн мөн илэрхийлж байгаа. 자, 마가복음 마가복음 14장 Марк 14 3절입니다. 3 байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. 예수께서 Есүс Бетанд уйман өвчтөй Симоны гэрт тухлан байхдаа цэвэр үнэт наардын тос бүхийг үлдэгнэн сав барьсан эмэгтэй орж иржээ. Тэр савыг хаглаад Есүсийн толгой дээр тосыг цутгав. 잘 아시는 마리아가 예수님께 향유 옥합을 드렸던 사건이잖아요. Тэгэхээр та бүхний сайн мэдих Мария Есүс дээр тэрхүү наардын цэвэр үнэт англин үнэр тосыг хагалсан өргөсөн тийм 근데 ээ. 마가복음에 특별히 그 옥합을 깨트려서 이 향유를 예수님의 머리에 부었다라고 되어 있습니다. Тэгэхээр Марк номон дээр онцгойлон тэрхүүг үлдэгнэн саваа хаглаад Есүсийн толгой дээр тосыг цутгаа гэж гарч байна. 이제 당시에 향유를 담은 병이 이제 주둥이 부분을 꼭 깨트려야 그 안에 내용물을 이제 꺼낼 수 있었다고 합니다. Тэгэхээр тухайн үеийнх нь ийм англин үнэр тосыг хийдэг сав нь заавал тэр дээдлийнх нь хэсгийг хагалж ээж л доторхон гаргаж авах боломжтой гэж 그런데 байна. 이것을 신앙적인 교훈으로 바꿔서 생각해 보면 Тэгэхээр үүнийг бид өхөн итгэлийн амьдралын дүр төрхөөрөө өөрчлөн бодож үзвэл 우리가 가진 것을 깨어서 드릴 수 있을 때 온전히 예수님을 기념할 수 있다라는 의미도 갖고 있는 것입니다. Тэгэхээр бид өхөн өөртөөгөө өөрийн зүйлсээ бүрэн хаглан өргөж ээж л Есүс бүрэн төгс тэрхүү өргөгднө гэдгийг сургамж авах 깨지 боломжтой. 않았다면 예수님께 향유를 부어드릴 수도 없고 Тэгэхээр хаглахгүй байгаа бол Есүс тэр англин үнэрийг өргөх тосыг өргөх боломжгүй. 예수님의 그 죽으심을 기념할 수도 없게 되는 겁니다. Есүсийн тэрхүү үхлийг нь мөн дурсан санахч боломжгүй. 자, 하늘에 미리 떨어져 죽을 때
많은 열매를 맺는다 말씀하셨잖아요. Тэгэхээр буудаан уур газар унаад өхөж ээж л олон үр жимс ургуулна гэж айлцсан тийм ээ. 자, 우리도 이 영적인 전쟁에 승리하기 위해서는 우리의 희생과 수고가 따라야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн энэхүү сүнслэг дайндаа ялахын тулд бидний хөдөлмөр болоод золиослол үүнийг дагах ёстой. 깨어져야 드릴 수 있는 것처럼 Хагалж ээж л өргөж болж байгаа шиг 깨어져야 예수님을 높일 수 있는 것처럼 хагалж ээж л Есүсийг өргөмжилж болж байгаа шиг 우리가 가진 것을 예수님께 드릴 때 복음의 전쟁에서 승리할 수 있게 되는 겁니다. бид бүхэн өөртөө байгаа зүйлээ хаглан буталж ээж л сайн мэдээний дайнд ялалт байгуулж чадах. 그래서 고난 없는 영광은 없듯이 Тэгэхээр зовлонгүйгээр алдар гэж байдгүйтэй адилхан. 희생과 수고 없는 전도란 건 없습니다. Тэгэхээр золиослол хөдөлмөр шингээгүй сайн мэдээ гэж байхгүй. 자신의 시간도 수고하고 희생해 주시고 Тэгэхээр өөрийнхөө цаг завыг ч гэсэн жоохон хөдөлмөрлөө золиослж өгөөд 자신의 힘과 재능도 수고해 주시고 өөрийн хүч чадлаа тэр авьяас чадлаа ч гэсэн хөдөлмөрлөө золиослж өгөөд 그리고 드릴 수 있는 힘을 다하여 드릴 수 있는 재물도 하나님께 최선을 다해 주시길 바랍니다. Тэгэхээр бүх хүчээ дайчлаад өргөж олох эд материал хөрөнгөө ч гэсэн Бурхны өмнө бүх хүчээрээ өргөөсэй гэж хүсэж байна. 그래서 횃불과 나팔 тэрхүү бамбар болоод 그리고 항아리가 깨어질 때 나타나는 횃불 тэрхүү энэ англин үнэр тосны сав нь хагарж ээжэж л баар нь хагарж ээжэж л гарч ирж байгаа бамбартай адилхан. 이것이 하나님께서 승리를 위해 주신 무기라 할 수 있습니다. Тэгээ эдгээр нь Бурхны ялалтын төлөө өгж байгаа зэвсэг нь ахнэ. 이제 근데 전쟁의 이제 마지막 부분에 기드온과 300 용사의 모습이 이제 나타나는 부분이 있는데 Тэгэхээр энэ дайн байлдааны төгсгөлийн тэр дүр төрхөөс Гедеон болоод 300 цэргийн бас нэгэн харагдаж байгаа дүр төрх байгаа. 이것은 이제 집회 마지막 부분 그리고 끝나는 부분에 우리가 취해야 될 모습이라고 생각해 볼 수 있는데 Тэгэхээр энэ маань семинарын явц ингээд дуусах явцдаа мөн семинар дуусны дараагаар бид бүхэнд ийм дүр төрх байх ёстой гэдгийг харуулж байгаа. 잘 아시는 내용이니까 짧게 말씀드리면 Тэгэхээр сайн мэдж байгаа учраас товчхон хэлж өгье. 전쟁의 마지막 부분에 에브라임 지파의 사람들이 기드온에게 시비를 걸죠. Тэгэхээр яг дайн байлдааны төгсгөлийн мөчөд Эфраимчууд ирээд Гедеоноос ингээ хэрүүлдэг. 근데 기드온은 부드러운 말로써 에브라임 사람들의 마음을 이렇게 부드럽게 해줍니다. Тэр үед нь Гедеон их намуухан зөөлөн үгсээр Эфраимчуудын тэр огшсон зүрхсэтгэлийг нь дарж өгдөг. 그리고 결코 다투지 않죠. За тэгснээрээ тэнд маргаан үсдэг. 자, 우리가 집회가 마지막 부분으로 갈수록 우리 스스로도 피곤하고 예민해질 수 있습니다. Тэгэхээр бидний семинар маань дуусаад явах үе дээрээ ирэхээр бид бүхэн ч гэсэн өөр ирэхгүй цуцаа сулдаж ирж болох юм. 첫날은 힘있게 기분 좋게 시작했는데 Эхний өдөр нь хүчтэйгээр их сайхан сэтгэлээр эхэлсэн. 이제 잠도 못 자고 또 피곤하고 뒷부분으로 가면 이제 예민해질 수 있는 것이죠. Тэгэхээр унтаж амарч чадахгүй нойргүй явсаар байгаа дуусах алд дээрээ бүр ядарчж болох юм тийм ээ. 근데 다투지 않도록 그때 조심해야 할 것입니다. Тэр үе дээрээ бид бүхэн маргаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 하나님은 болгоомжлох 어지러움의 хэрэгтэй. 하나님이 아니시죠. Бурхан бол самуурлын бурхан биш гэж хэлсэн тийм ээ. 오직 화평의 하나님이시다 말씀하셨어요. Амар амгалангийн бурхан гэж хэлсэн байна. 결코 다투지 말라고 말씀하셨습니다. Тэгэхээр огтхонч бүү маргалт гэж хэлж байгаа. 다툼은 아무 유익이 없는 것이다. Тэрхүү хэрүүл маргаан нь ямар ч ашиг тусгүй 그래서 гэсэн. 우리가 전쟁의 뒷부분에 이런 다툼이 일어날 수 있는 가능성이 있잖아요. Тэгэхээр дайн байлдааны төгсгөлийн хэсэг дээр нь иймэрхүү зүйлс бий болох боломжтой шүү дээ тийм ээ. 정말 우리가 부드러운 말로써 더욱더 집회 가운데 화목을 힘써야 될 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн аядуу зөөлөн үг хэлээр семинарынхаа туршид их ингээд им найртай авах хэрэгтэй. 그리고 마지막에 피곤하나 따르며 Тэгээд сүүлд нь ядарсан ш дагнаа гэсэн байгаа тийм ээ. 잘 아시는 말씀 마지막으로 한번 찾아보죠. хамгийн сайн мэдих үгнийг олж харъя. 사사기 8장 4절. Шүүгчд 8:4. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. 기드온과 그 조친자 300명이 요단에 이르러 건너고 ирсэнхэн 비록 хамт 피곤하나 Йордонгол 따르며 хүрэлцэн ирж гатлав. 300명의 용사들이 계속되는 전쟁 가운데 피곤했습니다. Өнөө 300 зэрэг маань тасралтгүй үргэлжилсэн дайндаа цуцсан байгаа. 하지만 끝까지 따랐죠. Тэгсэн хэдий ч эцээ хүртэл дагсан байна. 우리도 이 모습으로 집회 가운데 함께하면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн яг ийм дүр төрхөөрөө семинартаа хамт оролцоосаа гэж 정말 хүсэж байна. 전도 집회 마지막 날까지
피곤하지만 끝까지 함께 해주시고 Үнэхээр Библийн семинарынхаа эцсийн тэр дуусах өдөр хүртэл ядарч байсан ш дагаад 그리고 구원받은 분들을 교제에 연결하는 것까지 끝까지 함께 해주시고 за тэгээд аврагдсан хүмүүсээ нөхөрлөлд нь холбож өгөх хүртэл хамтдаа дагаад 또 집회 위에 바로 뭐 체육, 운동 교제도 계획되어 있다고 들었습니다. за тэгээ мөн семинарын дараагаар бас спорт нөхөрлөл төлөвлөгдсөн байгаа гэж сонссон. 그냥 집회 했으니까 재미있게 놀자고 모이는 자리가 결코 아니죠. Тэгэл тэр маань болохоор семинараа дууссан учраас сайхан амраад тоглоё гэж гаргасан төлөвлөгөө биш тийм ээ. 이제 새롭게 받은 분들을 조금 더 친밀하게 하는 그것도 전도 집회에 연속되는 시간인 겁니다. Тэгэхээр дөнгөж аврагдсан хүмүүстэйгээ илүү дотносож болох энэ маань ч гэсэн тэрхүү сайн мэдээнд маань нэгт холбогдож байгаа зүйл 아유, байна. 난 전도한 사람도 없는데 빠져도 되겠지. За би одоо сайн мэдээ тараасан хүн ч юм чинь үлдчихэж болох 아유, байхаа. 많은 사람들 참여할 텐데 나 하나 없어도 괜찮겠지. 이렇게 생각하지 마시고 Олуулаад оролцох юм чинь тэр дунд нь би ганцаараа байхгүй байлаа гэд яавал гэж бодлохгүйгээр 피곤하지만 끝까지 함께 해주시기를 부탁드리겠습니다. ядар цудсан байсан ч эцээ хүртэл хамт оролцож дагаасай гэж хүсэж байна. 기도원과 300용사. Гедеон болоод 300 зэрэг ирсэн. 이 모습이 사실은 예수님과 이제 전도 집회를 준비하는 우리들의 모습이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ дүр төрх маань Есүс болоод мөн сайн мэдээнийхээ семинарт бэлдэж байгаа бид бүгдийн дүр төрхөө 이 гэж хэлж байна. 전쟁은 승리가 이미 약속되어 있습니다. Энэхүү дайн байлтай маань ялалт нь бол угаасаа тодорхой амлагдсан. 하나님께서 앞서 행하시는 장군으로 있으시기 때문입니다. Яагаад тэгэхээр бурхан маань өмнө нь одоо удирдах байгаа тэр жанжнаар нь явж байгаа учраас 이 승리가 보장된 전쟁에 또 이 신령한 전쟁에 참여할 수 있는 것은 사실은 영광된 일인 겁니다. яг үүндээ ялалт нь тодорхой байгаа. Тэрхүү ийм дайн байлдаанд бид нэр ингээ оролцох боломж байна гэдэг нь үүндээ их алдарсан байгаа. 오늘 배운 내용들을 생활 가운데 잘 적용시켜서 Тэгэхээр өнөөдөр сурсан агуулга амьдралдаа илүү ингээд хэрэгжүүлээд 그 하나님의 전쟁의 승리의 기쁨을 좀 함께 누리는 전도 집회가 되면 좋겠습니다. Тэгэхээр бурхны ялал байгуулах сайн мэдээний семинарт хамтдаа тэр баяр хөөргийг нь хуваалцаж оролцсон мэдэрсэн хүмүүс байгаасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 우리에게 대학부 집회를 할 수 있도록 은혜를 허락해 주셔서 감사합니다. Бид бүхэнд оюутны семинарыг хийх нэгүслээ хайрлсан талархаж байна. 하나님을 더욱 높이고 예수 그리스도를 더욱 높이는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Бурхан таныг илүү ихээр өргөмжилж Есүс Христийг илүү ихээр өргөмжилсөн бид бүхэн болж чадхад туслаарай. 구원받기를 간절히 구하고 있는 영혼들이 있습니다. Аврагдахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа олон сүнснүүд байгаа. 그 영혼들의 마음을 부드럽게 해주시고 꼭 집회에 참여할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөөлөж семинарт бүгд заавал оролцож чадхаар та удирдах өгөөрэй. 함께 전도하고 수고하고 기도할 우리 대학부 또 청년의 모든 형제 자매님들에게 합당한 은혜와 능력을 더해 주시옵소서. Хамтдаа залбирч хөдөлмөрлөн золиосолж сайн мэдээг тарааж байгаа оюутан ахын дүүснэр бүхий л залуучуудтай маань бурхантай хүч чадлыг илүүхээр нэмэж өгнө. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.